kasih geus tong melang tong sareng sadaya pati dan tos lubar di hampura umat sareng Bapa. Ya Allah, pangeran ati sadaya mung ati Bapa kali umat hirup tumbuh di dunia sing rawuh walatra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semangga dirangkul putra putri ibu bapak sadayana dengan pisan ciprakat tresna kanyalah kaduduh anu langsung ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Al-Muhtaram dari Latul Muassasatul Huda. Al-Muhtaram Mudir Madrasatul Huda Cikalong Wetan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia, atas nama siswa kelas 12, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Happy audience, it doesn't feel like 3 years have passed. We have experienced joys and sorrows in this world. Itu wae anu bisa kuring dibugikeun saminkeun wa saminkeun sada di panapatan hampun cuma ada di aya panapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alika Fatah Rifani, Putri tercinta
Sofian Hadi. Putra tercinta dari Bapak Sofian Hadi yang bercita-cita menjadi masinis. Berikutnya Rizka Fitriani.